sizokele ngendabeni siyathokoza mbukele ekhaya ngelesihlanu endaba malotshani akhe siqalele ukuthi kunjani ke ubujamo bezulu manenga amathuba wezulu lapha endaweni zeGauteng ukungenelela lapha ke endaweni zangaphonge eMpumalanga ngamathuba alinganiselwa lapha ke ku80 nawuthi ubuya ngenaga siyawabona ukuthi athanda ukuncipha bese lapha ke eTjingalanga ngegwini avulile nakusasa ke lisavulile kodwa nasibona lapha ikungu nawuthi uyaqala ke ikungu ikhona kodwa kusasa ke lezandawo zabo Mpumalanga nawuthi uyaqala nalapha ke eLimpopo abantu batsheje bayelele namathuba wezulu asesemakhulu hle kilezo ndawo nge80%. Sithole isilemukiso esivela lapha kwa South African Weather Services basitshela ke ukuthi izulu linamandla likhulu ngesigaba sethoba lapha ya nawuthi uyaqala endaweni ezithinta lapha ke ihlagwini Mpumalanga inaga nawuthi uyangenelela izulu likhulu kodwa kilezo ndawo ngesigaba sesihlanu nalapha sesibili nawuthi uyaqala kusasa nakusesenjalo ke ngezulu elikhulu abantu bayelele kileza ndawo ke nangapha ngehlagwini yenaga ke sikusuduke ukwazi ukubona ukuthi anjani amazinga okuchisa sithoma lapha ngesifunda sangeGauteng sibonakala sipholile isifunda endaweni eziningi bo23 bo22 lapha eSprings ePitori khona ke nge24 neBroncosprate asiyocala ukuthi Limpopo yona injani na siyabonakala ukuthi ipholile edzanini nge22 bese ukuthi lapha kubomusina Thohoyando kufuthumele nalapha ke endaweni zabo Phalabura nge26 Mpumalanga yona ke emalahleni 21 sekunda nalapha eStandard 10 emelo ukubangathi ke makhazana nge18 kuthi ke ezinye indawo ke bese kuyafuthumala isifunda sangale ke ngakwaZulu Natal sibonakala sipholile bo Lady Smith Kokstad nawuthi uyakhuphuka nesifunda usithola sifuthumala bese lapha ke eMpumalanga Kapa noma likhona izulu kezinye indawo lapha eGraafrenet kubonakala kufuthumele eWillow kuyachisa kodwa ke nawubuya ngaphanga kubokomani kuthi ukuphola nge22 iTjingalanga Kapa ke yona ibonakala isibekele ngamafu kuyachisa ke nasendawo eLainsburg nalapha kubo Klein William nokho ke nawehla nesifunda utshinga lapha eSewula sibonakala sifuthumala iNorthern Cape noma inezulu lapha eUppington leyababa kuthi ke nawubuya nganeno ngakuboda sibona lapha isifunda sifuthumele lapha eFree State khona noma likhona izulu kufuthumele endaweni eziningi iVepenar ke yona ipholile nalapha kubo Bethlehem ngafuna uba makhaza nge18 siyocala isifunda sangale ngeNorthwest naso sinezulu elikhulu kodwa ke isifunda sifuthumele sibe ngasiyachisa ke lapha nawuchinga kubo Tosca abantu babe nepela veke emnandi niyelele ke ngezulu sibonane kodwa ngesikhathi silandela kodwa